Atrishi alu shigimtani achala kiteni khla shqatsena kmaski gono akkholono alu shigimtani achala hibo gono nimu alu chalaki pes shigum taklepu achala hibo polinshani achala hibo gono alu chalaki akimjlaki ana changitlaki diboye ketok moigimu David no Adullam lo itsikyu dibo gili kholoishi tunshen David in Adullam hiboye Bible lo akaulo gutu pungu aje Adullam ebju tulnan ike Atru tulunjuye Atru Samuel atru agedom kukini ajola kilona kinle tulnan lehi ishi evagyu nyongole tulnani tibotiu David ye get puri lono pove ana Adullam town pivila atu kila itsulve go pamanako ana pana bolemina payet lehi anyep kyu chulukena panung ge pagolo gemsa ngolve amlo rijimiko momu api kupumi apashe kupumi momu alo inom lagi ko gemtsu ka khakila pana akhebdi hegzulno palau cheve ena panungu sakipeu shilve epi atru Samuel mbukini ajola kilona kinle tunane Adullam hiboye Joshua na kanan la ilonye chegela alala pana Canaanite mko apuri mkutsu hakolve kchaleve pu pitive kyugolo apuri mku akutsu golo Adullam yelakike ike Adullam hiboye atuki ijelke pu achekyu shiri ninkone tulani pu Adullam kikiye itsikulupu momu akirijepu itsilkepu a epani Adullam la atuki ijelkepu itsilkepu akyu hipolo David ye get khevepu paye Adullam la itsilveke panat lihi age ulakila papna bolemi patikzimiko amlo gujimi apashe gupumi timdego kumtsuno papusige ibzu kumtsu khagila timi akhabdi shiveke Adullam hipolo ena pana akhabdi show sakipeu shilu epi ningno Bible ne tulane kushke gungno David ye Adullam lo itsma savega paye apunum pe chigitsini shi age gula kilana pana togulu kije gole chotolju momu Filistin mshotolju tibo agi kije togulu shil kila idewo chekila topu mkono alepekyu no ninkono tibo atru Samuel chigitache ajo sinle tulungyuye timkono shikibille pegyuno Saul ye tim khatonyil chigikhe ikemu David ye khatonyil chigikhle epi aletipo pegela aletipo vechono Saul ye egono pamlui dive ebi po ye Saul ye David ju anye shutve ibze Saul na kamshikune kyu shep nam hiye David na agaushne shiva ilakhe hakhone shiva
ya lai kanye shwa ebju pat bakam sepu paya Saul ye Pukutho pucho David khuluwengi ono akbur amka alchajili kam zapshige tenguno David ye ngom lavepu paya Adullam la ikiveke Adullam ye piveke te hiye sit laki ipu ye Joshua laki le pitle vekyu sit laki ikemi polo town achekule itsulkebu a ijelkebu a tibo akyu payetle keveke ike pikete Adullam kikiye itskulupu ijekulupu a ipi ninkone tulane David na ahibolo ampe kije ngoveke na yemta ikemu David ye pana pakhe nguno Pojokyu itskyu ye paye ampe chirik tukutolo pakhe nguno itz ana pojeke paya punimbe chirik insha yogla gilana alhona Samuel tungu vechona telikapaspa nukshe ikemu nukshe vegemsa paye igrupu alakbel yekmwe ikemu kona pana apunimbe shiri shagina apunimbe shiri shagyola gilana paye akalak ikilge iku Adullam lu experience Adullam lu pujushuku vechona panatlihi leşe gıtıyege adrun leşe şiribdi akiyun leşe lopunçun aktun leşe akanol hobdikini atlo ijepesunwa kyu richarime shilu kısa ena akhiruna poçekyulo kişi alhona pasrogena tibohu leşe akedo gıtı tibo tulen ikyu akiki akotoshi pana Adullam la itskiye pa gipnikum ka pa yetishi poma sayukum ka ikemu Saul no kumu akiki akimzik habzı pa khpukyu pa Saul zla pochegela gutu kini Saul khulul veke bu chance ado kivi tulke ikemu David na pikyuno paya Saul ye alhona angwaga sebe pakyu nukshe pakyu timke guno ena kauke guno alhono pado paulo kilana amkulslan ena dawlo kyachi plana alhona takak jobu pektivenen epkyu ve jono David ye agim show klem amkulme ibzi gutukini au khevege büşay gutukini Saul pitivege bu dokibi tulayakemu padat beko kumtsu kutuveke apna akichikige bakım zaplana pakhe Saul'a kauno ikemu Saul no bu Jonathan'la akichikige bakım zapkolalım etagi David sası amnola kişi bu aksav apauşe ibzi apne kiu amkışagena tebeko kumtsu anno paksav David villa pivena tişibzi alhono pakhe sisho ena kupusege ikihu kiyege to hili Saul no David khupgyuye ale laki topum kono ale pegyube jono paye pamle deve po anyeshwebzu David khupcheke timik tomuno ishi kumsijeni linye alhoitiva niya kirin shijeni ibzu kushkegono niye shilu kusabek sahi bako kumtsu shol masake ipkirip chene Christian mikutomuno ike tibo ye nono itima sakyu ye noye Adullam toikyu khe ena akpul gzala cheni pi itipenshen David ye pike toi pakimiji apchobu aloshoke alhona pada paulo kilona paka pes alakla khna nyepkyu payet pokum subze pana kutobze atkolo askolo itsbze ampe chirikini chirik tuktolo pakhe uno pocheke
ena alhona akichikebu akamzaplona pasrakyu nyongre tulen tono Adullam kikie spiritual training awukla purushikyu opekyu ena Adullam kikie adoham leye Christian kogi zumoy kyudo awukla igona pukhmi kyudo igona zumoy kyu khai kyu gai kyu timna yumo kyu timna thai gai kyu timna samsamo kyu tibago kumtsu sasukshol gela die ogeguno enanin Christian meguno die Adullam lo ijakyu David ne ijakyu kikla ninkone tulane kono adawlaki toga kumtsu kububebzu pana kutobzu pana itchekyu do vekina pana kono ampe shiri shakina David ye Hebron lo agaushilve ikemu paye Hebron lo iku akamu kokil kemu paye Israel and Judah kakaku kumtsu show ayepel kyukmoy ikemu atrishi up lakila down lakila city lakila awlo lakila pagna paye amokopke kemu kono pana kutobzu alona pasajegu pana pujushil vegina paye Hebron lo ambetsini akutsugo kake tishbeket kono Bershiba lana iko Dan lana iko Bershiba dolo ningno Israel mebjigala Bershiba ye akutsu lashu ahuke ena Dan na ike akoke ke kono adawlogi tovekena alhono pau timvechono Dan lana Bershiba dolo Israel mi kichiti kumtsu na ibu David na nikau shikuze Ibu paka pes agau laklake David ya ampel hobdi akalakla Jerusalem lo ayepe Hebron lo ampetsini tkha ena tagi Jerusalem lana ampe shirikte kakagela paye ampel hobdi show alhono Samuel to group vejono panuk shepu angwaga pasketo paye tipo kiklana iku alakpele ningno apostol mage do chritu ar shigel zolab juno David ye panat khelila alho kupugam tshikpuri panat bogam tshite ningno dagi apostol mage do chritu gukilab juno David ye alhom lo kucho tibi epi ike tisaye alhom lo kuchu timtbeko ye shilsa imemona amoko kumkana iko alakpel ye kumoke ikimo alona pa kapes Adullam la atuijepe asijepe ena pana tipako kumtsu purushilbzu pana tlene leshe ktiye ena po spiritual journey po ngok khgzlala atrishi iki timi akabdi pari amko awlo akabdi sho pari ampu shipe enetli ampe atim hobdi akabdi mkoyo kuna kena baya amlo gujumi apashe kupumi shilu kusami avec sami tim tbako sho ampu shipeke tim tomono amoko angwaga chikila iki akhom ko khum tabepu ayepe vekila pep savekyu pepimdekyu ena alho kubushik pumlavechin ikemu Adullam lana smoykyu tu kilana hutubzu tletimi akabdisho ayepe kila timtbekoye amloksa amlokju apashe kupumi kilawe mokemi timdekosho hekze aksubzu panatipolona ayepe tukila paye kuchona alona adawlage chiplana paye ampe hobdik tolo izalla ayepe David ya ampel hotsni khe ampel hobdina akala ayepe ampe shiglana paye kamo khoikile ena pikete alona Samuel to gub vejono alhomlo kuchukucho kapese akala kenge gono shekela
atrishi papelana ike akhokiru ika ashekau migimi jimemi samemi amlogimi apashe gupmi akhlagi shilu same avec sam pagina tibako wolo pagina mlapena tishibze paplano Jerusalem lo ampel hobdi ayepebege tibako lokilo pigete danlana bershibak tolo United Kingdom Agaku Judah and Samaria Abjobu Pana Ayepegu Bes United Kingdom Epen David no Israel Mikam to show and Judah la Ayepel Guye Pana Ayepegit Ko Panu Solomonikwe Panu Solomon ngo Pakmangu Naloye Ishitolo Solomon Ko Akaga Kutibo Ipovebze Ampujis Christo Akinu Iribze Pana Israel and Jerusalem la capital city la iripo ayepekit kanuk mona paye timi kyu ye kipenamo David toy Solomon te aga ku gamtse ka kapzu heksubzu ayepel kyu ye shimla pe ikyu ina alo chaiba gabetsna ningko shigumto akyu ye akhu Christian mikhibo ye Ambioji bes aushiregemza alo kivi alo kuno shiluk sagum kahakyu tibo khna abota shakashikuma jona ge do chigtso aje shiktone pe ambioji sna aigi pola kila richegme anani ikemo amlo kulo rishlo inne bako kumtsu tackle tolwa kepke de ono aigi polo pugono nono ina Christopus au shilvakina tipo salana noye tgamiu targetke noye tgamiu sas agmake tono efficienage do sugo archi khna chigda chala polno efesia agola kupulumi kovlep kuno nyu gimie ashikumoy ikemu nyu gimie agau aksigau amulogau ena zmoy kyu gaji lab chubu tra satan kumla show sas arishanke teono David ye apimpina eke Adullam longwe ena Adullam lana alhona tlena pashikhabz kilemu timi kyuna mushil chemo kyu city of God Jerusalem lo iku ayepeke baya atirishi Pakhu tukuye agasalano jungle lana berigil hote and a dishibu Adullam lana Tlena alone Hebron lapasasege and Hebron lana Pana am shagib namu am kucho akupulu kyakulu kutukul vejono ayepekela ashekala alhokupugam to shikpuri Pana aga kugam to show United Kingdom show ampel hobdi ayepel peke Teono Chala alo chaiba chula kimi aukla shil sakyu imekyu ana kibongkyu tibako shola ye tie olchikma ikemo ningna David khnetla kyu ye David ye Adullam lana zumoy kyu lana atuki jena asi jena tlehina hutana am qawlo sas ayepena panung logme pamlok panung lok sakam titetana Tishibze akala klekuke ono Adullam kikiye aunkhla pushikyu okipelukyu tishkube chono alhokem lakije amkhwege ulakila amkucheshige kitilana amkucheshikyu kijege amkucheshilkyu tipo khkhul chenke ono aloplono ningno chalati tokyu chasuksholagai nagi okhibo Adullam khsholaga baye alhono opignen na amkucheshaye Teono omlosake omlomkoike artiske ikemo alhona pada paulo kilana osnieke enokamasninke alho sahibo kabes David na Adullam lakishi pa rimsas kumjabzu tubzu ashekala akaga kuki de sho ambishilgena alho sahiba de jona chikum gamtsu mlo shikum tolu ena ning koplanege talakibetsla Q sala sholap nam ning David ye physical Adullam ke ena akirijete physical atu akirijete college ke kemo
İşe niye Adullam ye küke. Adullam ki kiye. Jesus Christo'ya nyu Adullam ki. Ne yiyecek çekiyor, ne etsil çekiyor, nimlok sapil çekiyor, ampiyo cisil çeke. De ono, nimu sala kipesle kyu sala şolat namu, ampiyo cisil kolo ijena. Akupulu kripa kabesi, sala kipesle amkucha akupulu vecona khana. Alhona adavlo ki kiklana, achiplana, osnyaka hakaspenke. Alhon sahiba kabesi, nin kumtsu shikip taglelani. Alhona pat sahiba chil kimi kumtsu khlakma gishipeni.